Dobro jutro in lepo pozdravljeni gledalci Ljubljana TV. Danes bomo spregovorili o jazz festivalu, ki se je začel včeraj. Že 62. jazz festival se tukaj v Cankarjevem domu in pred Cankarjevim domom odvija vse tja do sobote. Z mano sta Bogdan Benigar in Edin Zupčević, ki ustvarjata program tega festivala. Lepo pozdravljena. Ja. Torej, Edin, prihajaš iz Sarajevskega jazz festivala. Kako se je pravzaprav začelo vajino sodelovanje? Noben od vaju verjetno ni videl prvega jazz festivala, si predstavljam. Tako da, kdaj sta začela sodelovati? Pa mi smo počeli surađivati tako što je Bogdan Benigar ponudio saradnju. Tako je to počelo, jel? A onda pošto smo se znali dugo godina i tako dalje, dijelili smo određenu estetiku, određene svjetonazore kad je program u pitanju i kad je organizacija. Tako da smo razvijali prijateljstvo i partnerstvo sinhrono, tako da, a zapravo je sve počelo pozivom. Kaj pa s tvoje strani, kako se je začelo to sodelovanje? Ti si verjetno že prej delal tukaj jazz festival? Ja, jaz rad delam v tandemih, kar je sicer neobičajno za promotorje v Evropi, ki so dosti bolj, po moje, egoistični, kar se tega tiče. Jaz sem delal prej 7 let s Pedrom Košto in to je bila taka lepo sodelovanje in lepa osnova za to, da nadaljujem v tem smislu in če sva z Pedrom dejansko sodelovala res samo programsko, sem si želel nekoga, ki lahko pridonese pomembne stvari tudi v sami produkciji festivala in promociji, in Edin Zupčević je najboljši v tem. Edin, imaš kdaj probleme s tem, kaj spraviti v Sarajevo in kaj sem v Ljubljano? Pa to je uvijek neka prednost i istovremeno i mana kada radiš na dvije lokacije programe. Međutim, ono što je specifičnost Ljubljanskog festivala jeste to što u Sloveniji postoji jako bogata scena i razvijena scena gdje imamo muzičare različitih stilova, različitih generacija, dakle scena u pravom smislu riječi. I konstantno dolaze nove generacije, pojavljuju se novi bendovi, tako da je sama programacija u Sloveniji drugačija nego u Bosni i Hercegovini s obzirom na razlike na sceni, na razlike na infrastrukturu samim tim. Tako da se sve to reflektira u programu i mi u posljednje 4 godine zapravo imamo velik broj slovenskih muzičara u programu Jazz festivala Ljubljana. Dakle, pokušali smo da budemo nekako, da ponudimo platformu kao festival za sve one koji dolaze naročito nove generacije. U tom smislu je napravljen i program Abeceda koji vodi Dre Hočevar, koji također još jedan dio programacije koja zapravo suštinski definira program festivala, dakle ono što mi potpisujemo Bogdan i ja. Tako da je to jako bitna karakteristika jazz festivala Ljubljana, tako da prezentira vlastitu scenu u jednom velikom obimu, što istovremeno ispunjava i neku funkciju nacionalnog festivala, tako da je tu jedna nacionalna reprezentacija, da tako kažem, u smislu ove muzike i opet ponavljam različitih stilova i različitih generacija, što je jako bitno da bi scena bila zaista ono što jeste, da, v pravom smislu riječi. Katere Slovence pa bomo lahko letos videli na festivalu? Joj, veliko je. Kot je že omenil Edin, se pravi 5 skupin, 5 izvajalcev je izbral Dre Hočevar, 2 koncerta sta v okviru mladih raziskovalcev, 3 koncerta v Abecedi, to je preko inštituta Abeceda. Dre to zdaj že z nami dela, mislim, tudi 3. ali 4. leto, tako da je to ta oder, na katerem sedimo, je to oder pri starem drevesu in to je prostor za tako imenovane emerging artists, torej glasbenike, umetnike, ki prihajajo in njim je namenjen ta oder. Na glavnem odru pa predstavljamo že bolj uveljavljene slovenske glasbenike, bodi si delujoče v Sloveniji, bodi si delujoče v tujini, bodi si delujoče v Sloveniji za slovenskimi skupinami ali tudi v mednarodnih kontekstih. Recimo zaključek festivala je tako s 3 slovenskimi glasbeniki in 2 italijanskima. To je projekt, ki smo ga namenili Zlatku Kavčiču, v njem bosta še Boštjan Simon in Vitja Balžarolski. Mirna Bogdanović recimo je slovenska pevka, ki živi v Berlinu in prihaja z glasbeniki iz Berlina. Ona je dobila letos najprestižnejšo nagrado v Nemčiji za najboljši debutantski album, kar se nobenemu slovenskemu džezovskemu glasbeniku še ni zgodilo. Mnogi
predstavljajo svoje nove programe ali celo nove albume, kot je skupina PJs, kot je recimo zasedba Oholo. Denis Beganović, ki sicer nastopa ponavadi s triom, bo tokrat nastopil kot sekstet s 3 gosti. To je seveda nepogrešljivi Teo Colori in Momento Cigano. Žiga Golob bo prvič na festivalu s svojim solo performansom s kontrabasom. Tu bojo Pantaloons, spet s zelo posebnim programom, kajti tu nastopili bodo prvič v sodelovanju z VJ-ko Stelo Ivšek in verjetno sem še koga pozabil, ker jih je res veliko. Ja, eden od večerov bo namenjen tudi skladbam Johna Zorna, ki tukaj v Sloveniji tudi živi. Se vam zdi, da je mogoče tukaj vlada nekako v Sloveniji malo fascinacija nad njegovim delom? Zakaj? Ja, da te popravim, njegove skladbe živijo v Sloveniji, on živi v New Yorku. Jaz sem vesel, da imamo to sodelovanje z Johnom Zornom še naprej. Mislim, da sva Edi in jaz ena izmed redkih promotorjev v Evropi, ki imava z njim zelo dober stik. On zelo rad sodeluje z nama. To mu je bilo vedno zelo všeč in tako smo se za letos dogovorili tudi za 2 koncerta, 2 zasedb, ki pravzaprav bo enaka zasedba z 2 različnima programa. To je zasedba Simulacrum, ki igra izključno njegovo glasbo, tako da ta povezava z Johnom Zornom in festivalom, Jazz Festivalom Ljubljana ostaje še naprej in verjetno bo tako tudi v prihodnosti. Bitno je reći da Simulacrum čine muzičari John Medeski, Matt Hollenberg i Kenny Grohovski. Dakle, radi se o jednom triju i u jednoj kombinaciji, ajde da kažemo, heavy metala i jazza. Sicer pa, če nadaljujem še malce z Johnom Zornom, je tudi v Bosni tako pogosto, da pride nastopati, da se ga omenja? Pa da, mi smo imali, kad je konkretan umjetnik u pitanju, mi smo imali 3 godine kontinuirano predstavljanje. Pošto se radi o kompozitoru koji ima čitav niz različitih projekata, koji su različite muzike, dakle koji već barem 20 posljednjih ili 30 godina objavljuje 10, 12, 13, 15 albuma godišnje. Dakle, radi se o jednom vrlo plodnom autoru. Ono što je još bitno kada se govori o njemu jeste da on predstavlja neki centar jedne vrlo specifične zajednice u New Yorku koja je vrlo značajna i utjecajna. Dakle, radi se o najboljim muzičarima, dakle, čitavim, dakle, također 2, 3 već generacije muzičara koji gravitiraju u tom nekom, da tako kažem, gravitacionom polju Johna Zorna, odnosno njujorške scene, gdje je on zapravo jedan od važnih protagonista. Tako da je, da radeći predstavljajući njegovu muziku, mi predstavljamo istovremeno i čitav niz različitih muzika koje nemaju baš pravo ime u pravom smislu te riječi, ali eto, mogu se prepoznati kao više u ovom žanru ili više u nekom drugom žanru, da li ima klasike ili ima heavy metala ili ima džeza, u kojem omjeru, to je jako teško i suvišno debatirati. Dakle, radi se o muzikama koje nemaju svoje pravo ime u pravom smislu riječi, ali istovremeno nude mogućnost da se stekne uvid i ono što se dešava na njujorškoj sceni, jer kao što sam rekao, dakle, ta muzika koju John Zorn piše jeste zapravo platforma za mnoge druge muzičare na njujorškoj sceni, da oni nađu vlastiti svoj izraz, da se predstave. To je važilo i prije 20-30 godina, to važi i danas, tako da oni koji su prije 20 godina u tim procesima učestvovali, danas su stariji, etablirani i nagrađeni Grammy-ima i tako dalje, zavisno od kojeg do kojeg slučaja. Međutim, ono što je bitno, radi se o jednoj jako živoj sceni sa koje dolaze mnogi impulsi i mi zapravo predstavljajući dio toga što se tamo dešava, predstavljamo ono što je jako bitno i ono što će utjecati i što utiče već na ne samo evropsku scenu, nego i na globalna dešavanja u muzici. Je evropska scena v bistvu neprimerljiva z njujorško? Pa radi se o različitim situacijama, dakle na evropskoj sceni postoje, na primjer, samo jedna bitna razlika koja je esencijalna, postoje brojni fondovi koji omogućavaju muzičarima da se bave muzikom kojom žele i kojom hoće i kojom mogu da se bave na najbolji mogući način, dok u Americi je to prilično liberalno, tako kažem, tako da muzičari trebaju da zarade da bi se bavili svojom muzikom. Dakle, država nema razvijene sisteme kao što je ovdje previše toga prepušteno tržištu, jel? Tako da umjetnici su u jednoj nezavidnoj poziciji, međutim kada dolaze u Europu oni su bitno skuplji nego u Americi, jer ovdje imaju, dakle, opet isti fondovi koriste i njima, jel, za kulturu, tako da je Europa zapravo mjesto gdje živi džez već
više od stoljeća u pravom smislu riječi. Dakle, ponekad je taj život prosperitetniji i bolji kao što je danas nego u Americi. Jel? I to nema veze sa konkretnom politikom datom u trenutku, već jednostavno ambijent, jer se u Europi jazz sluša kao umjetnička muzika od samog početka, prije nego što se počeo kao takva slušati u Americi. Tako da je ta veza sa Europe i sa Amerikom kao tržištem, dakle, gdje zapravo i američki i evropski muzičari participiraju na evropskom tržištu i time čine jednu scenu puno uzbudljivijom. Dakle, to je jedna suštinska razlika. Što se tiče same muzike, dakle, beskrajne su priče o tome šta se dešava u Americi, šta se dešava u Europi, kakvi su odnosi između tih trendova i onoga svega što se dešava. Međutim, jasno je da Amerikanci imaju veoma važan značaj, definirajući značaj, da zapravo pravi impulsi, oni koji su zaista važni, dolaze još uvijek iz Amerike. Mada ne treba zaboraviti da je u proteklih najmanje 50 godina Evropa dobila jednu sasvim drugu dimenziju, dakle ne onu dimenziju koja je bila recimo 20. i 30. godina, pogotovo 20. ili ne znam 50. ili 60. već jednu sasvim drugu dimenziju u smislu da iz Europe dolaze muzičari koji na određeni način utiču na ono što se dešava u Americi. Ne u istoj mjeri kao obratno, ali na jedan način da se zaista puno muzike i puno muzičara i puno generacija novih muzičara pojavljuje u Europi i da je to pokazatelj zapravo kako dobro Europi ide kad je taj aspekt u pitanju u poređenju recimo s Amerikom koja je potpuno neoliberalna u smislu da svaki umjetnik mora dokazati svoju vrijednost na tržištu, što je samo po sebi nonsens. Ja, definitivno. O jazzu bomo še spregovorili takoj po reklamah, ostanite z nami. In nazaj s programskima selektorjama 62. Jazz festivala govorimo o festivalu, ki se je začel že včeraj in bo trajal vse do sobote tukaj pred Cankarjevim domom. Zdaj sedimo na tem, kot ste ga poimenovala, odru pod starim drevesom. Pri starem drevesu. Se pravi, to ni glavni oder, večino stvari bo verjetno se dogajalo na velikem odru, nekaj se bo dogajalo notri. Je kakšna razlika v vstopnini mogoče glede tega? Ja, je, zato ker so vsi koncerti v parku brezplačni. To je bistvena razlika. To je tudi povezano s tem, kar je Edin povedal, da sva želela zgraditi neko skupnost, neko platformo, ki ni namenjena samo nastopajočim glasbenikom, ampak tudi obiskovalcem, vsem tistim, ki želijo in lahko preverijo, kaj se na tej sceni dogaja. Skratka, jaz, ko govorim o jazz festivalu, ponavadi preudarjam besedo festival, kar mi je veliko bolj pomembno kot sama prireditev jazz, ker na tem festivalu imamo 25 različnih zvrsti jazza, če lahko tako rečem, vsak izvajalec ima svoj jazz. Če se pa vrnem še v vstopnini, imamo koncerte tudi v notranjih prostorih in te so plačljivi. Avishai Cohen, ki nastopa danes oziroma nastopa dvakrat, nastopi v Galusovi dvorani in to je največji koncert, za tudi največjo vstopnino, 25 €, karte so še. In seveda tudi koncerti v klubu, to so 3 nočni koncerti, ki se začnejo ob 11. zvečer, danes, jutri in pojutrišnjem. Imamo pa tudi popoldanski program v soboto, tradicionalno tudi v klubu Cankarjevega doma z 2 koncertoma za 1 karto. Se pravi, vse skupaj je 5 plačljivih dogodkov, vsi ostali pa so brezplačni. Ko rečeš večerni koncerti, bojo tukaj tudi zvečer ali bojo že čez dan? Ja, tukaj program poteka vsak dan do 11. zvečer, ko se selimo v klub. S tem, da vmes, ko nastopa Avishai Cohen, tukaj ni programa, seveda, kar pomeni, da lahko čisto vsak obiskovalec Jazz festivala Ljubljana si ogleda vse koncerte. Torej, nič se ne križa. Tudi imamo film o Charlesu Lloydu, ki je nastal v času pandemije in ta film je v istem času v Kosovi dvorani kot sta koncert Avishai Cohena, sprav 2 projekciji, kar pomeni, da tisti, ki grejo na prvi koncert Avishai Cohena, si lahko gledajo drugo projekcijo filma in obratno. Zdaj, lani smo videli, da so tisti, ki so prihajali iz tujine, pravzaprav poslali posnetke svojih koncertov. Letos bodo verjetno vsi koncerti v živo? Da, mi smo prošle godine zapravo radili jedan od rijetkih festivala u Europi koji je imao svoju live dimenziju. Dakle, pošto je u tom procesu od decembra kad smo objavili prvi preliminarni program headlinere, bio je najavljen Avishai Cohen i Anwar Brahem, pa sve do samog festivala koji se desio u 6. mjesecu mi smo stalno mijenjali format jer se pojavila pandemija i onda se zaista nije znalo i barem smo 2-3 festivala napravili dok se taj konačno desio jer smo stalno mijenjali.
i zapravo je konačna verzija bila improvizacija u real time, zapravo da smo u samom finalu shvatili da možemo napraviti i live za slovenski dio programa i tu nam se vratilo kao nagrada to što smo imali veliki broj slovenskih muzičara prethodnih godina, kao to je postala tradicija, tako da smo imali veliki dio programa moguć bez putovanja, dakle bez korištenja aviona, dakle mogli smo imati veliki dio programa realiziran zato što su ljudi bazirani u Sloveniji, a s druge strane nisu imali posla već čitav niz mjeseci, tako da nam je bila to prilika da se solidarišemo i da damo muzičarima priliku da ipak zarade i honorar, što je jako bitno, pogotovo kad drugih svirki nije bilo, tako da smo mi pripremili online izdanje festivala i preproducirali smo sve koncerte, čitav program. Dakle, imali smo tu online verziju, s tim da smo slovenske programe realizirali live, tako da je ono što smo preproducirali bilo emitirano na internetu, dakle na Facebooku i YouTubeu live, ono što je bilo ranije pripremljeno za kao osnovni program, međutim uz određene mjere mi smo svaki od tih slovenskih koncerata realizirali i pred publikom. Tako da smo vrlo ponosni jer u to vrijeme i čak do kraja godine su bili vrlo rijetki festivali koji su imali tu live dimenziju. Ove godine smo, kako bi rekli, odlučili da igramo Umri muški, da nam to bude filozofija, da idemo dosljedno i pokušamo s obzirom na to da smo imali i otprilike mjere i odluke vlade Republike Slovenije, odnosno nadležnih ministarstava u smislu šta i kad je bolje napraviti festival. Na bazi tih procjena smo mi odlučili da promijenimo termin festivala, tako da se on dešava u 7. mjesecu, svjesni da će velik dio publike biti već odsutan na godišnjim odmorima, međutim htjeli smo da, kao što smo velikim brojem besplatnih koncerata htjeli da postignemo to da nikom ne damo razlog da ne dođe na festival, dakle i ko ima novac i ko nema novac, i ko ga zanima, mogu doći usput. Tako smo isto htjeli na taj način da u najboljem terminu koji se može predvidjeti, pod ovim okolnostima organiziramo ovogodišnje izdanje festivala kako bi omogućili što većem broju ljudi da prisustvuje u live formatu. Dakle, da zapravo ovom edicijom festivala počnemo novo, staro, normalno, u smislu da zaista imamo kontakt i zapravo zajednica, community, a zapravo pravljenje festivala i bilo kojeg drugog eventa je jako važno u tom community aspektu, dakle u smislu zajednice, ne samo muzičara, nego i publike i čitave zapravo zajednice u najširem smislu te riječi. I zato nam je bitno da taj festival, da ga imamo u live formatu i da nemamo nikakvu inačicu za to da ponudimo neki surogat gdje ćemo reći evo i ovo nam je super, jel? Prošle godine smo morali, ove godine smo otišli korak dalje i zapravo smo malo i riskirali time da smo išli na live format, jer mislim da je to suština festivala, kao što je internacionalni aspekt festivala suština i svi su se u vrijeme pandemije zatvarali u nacionalne programe, davali lokalnim muzičarima. Mi smo i prošle godine uspjeli zadržati tu osnovnu ideju festivala, a to je da je to internacionalni festival, to je duga tradicija i uspjeli smo i u tim okolnostima to napraviti, a ove godine smo zapravo odlučili da to bude povratak u budućnost u pravom smislu riječi. Jaz bi dodal še, da je bil festival že narejen za mesec junij, cel festival s vsem programom, ampak sva midva, ko sva spremljala, kaj se dogaja, nekako predvidela, da junija še ne bo mogoče na tak način organizirati, kot si želiva, kar se je tudi resnično, ker so bile junija še vedno ukrepi strožji, kot so sedaj. In tako da je zdaj spadlo, da je bil to res optimalni termin. Ja, zagotovo odlično, sploh lepo bo tukaj sedeti, vidim tudi neke ležalnike naokoli, bo to ostalo tudi zvečer? Ja, na travnati površini so ležalniki, manjši stoli, pa tudi polštrški po tleh, je pa tudi zelo veliko stolov na voljo, tako da mislim, da bo vsak prišel bo našel svoje mesto v parku pred Cankarjevim domom. Ne glede na starost verjetno, zdaj veliko mladih še vedno slišim govoriti, da jazz je pa nekaj, kar poslušajo starejši, ampak tisti, ki so ga prvi poslušali, jih danes žal verjetno ni več z nami, tako da verjetno je tudi kakšna nova publika. Vseeno pa se jazza naprimer na komercialnih radijskih postajah ne vrti, tako da težko pridemo do njega. Kakšni so torej, kdo prihaja sem, kdo so obiskovalci, lahko pride kdorkoli, kaj bi rekla tistim, ki se še niso mogoče prepustili jazzu? Če lahko jaz samo rečem, komentar za mediji več niso referenca,
Kar se tiče žive glasbe, to je tako rekoč, da, skoraj kot vsa živa glasba, razen recimo neke popprodukcije, je danes pravzaprav alternativa temu, kar slišimo na medijih, in mislim, da je zaradi tega to mlajši publiki še toliko bolj zanimivo, da prihaja. Vsako leto prihajajo novi mlajši obiskovalci, to opažamo. Je pa to seveda tudi odvisno, ali obstaja scena, ki motivira mlajše občinstvo. Če obstajajo mlajši glasbeniki, dobri glasbeniki, ki se s tem ukvarjajo, potem pride tudi mlajše občinstvo. Da, mislim da je to suština odgovora na to pitanje. Ako imate mlade muzičare na sceni, imat ćete mladu publiku. Ako imate stare muzičare na sceni, bit će manje publike. Tako da mi prezentirajući aktualna dešavanja na sceni, na slovenskoj sceni prvenstveno, dakle to je lokalna scena, to je jako bitno, opet kažem, za community, i svako od njih ima neku svoju malu bazu i zapravo mi integriramo sve te male baze da jednim drugima postoji publika i da kažem ponovo ono što sam rekao na početku, dakle predstavljamo i mlade muzičare prvenstveno i najviše mlade muzičare, čitav program Abecede, dakle posvećen tome, tako da samim tim mladi zanimaju mlade, stari zanimaju stare. Međutim, mi smo festival za sve generacije koji bi trebao da prezentira i koji prezentira dakle programe za sve, i ne postoji niko ko može reći da ne može naći jedan koncert za sebe, bez obzira, mislim da je to odlika svakog dobrog festivala, da prezentira različite programe i da svi oni koji zaista vole muziku mogu naći nešto za sebe. Dakle, to nije samo marketinška parola, to je zaista suština, jer mi zapravo prezentiramo različite muzike, različite generacije, a što se tiče slovenskog džeza, predstavljamo najmlađe i dakle imat ćemo najmlađu publiku i to vidimo svake godine i nadam se da će to tako rasti do kraja, dok ovaj festival ne postane festival potpuno mlade publike. Da. No, tudi to se morda zgodi. Ne nazadnje ste omenila, da bo 25 različnih vrst džeza letos možno slišati. Kako pa se na primer glasba, torej se pravi, čeprav govorimo o džezu, kako lahko rečemo, da se en džez razlikuje od drugega? Čisto po pristopu, po načinu igranja. Ne? Vsak, tako rekoč, če je nekdo prepoznaven kot glasbenik, ima svoj zven, ima svoj izraz. In mi, ko poslušamo glasbo, nikoli ne rečemo, a to je rock, ampak vedno rečemo, to je ta in ta izvajalec. In ne glede na to, kakšno glasbo, katero zvrst igra, če se da to zvrst sploh opredeliti. In seveda, jazz je recimo neka forma, neka zvrst, ki dopušča največjo širino, največ različnih pristopov k podajanju, k izvajanju glasbe. Lahko so zelo komorni, lahko so pa zelo, recimo, rockerski. Ne? Znotraj tega polja je zelo veliko možnosti in tako kot John Zorn, ki vse to kombinira. Vsak mlad izvajalec mora najti svoj izraz, da postane prepoznaven. In mi kot prejemo YouTube, predn če posledimo sliko, lahko slišimo, kdo je to. Ne? Mislim, ne rabimo sploh gledati slike in vemo, kdo je. To mislim, da je cilj vsakega glasbenika, da postane prepoznaven na ta način, da nihče ne ugiba, kdo zdaj je to. Ne? In vsi vemo tako. In to je tudi bistvo programiranja talentov, da imajo možnost, da pridejo do tega. Kaj pa naprimer v Sloveniji, kjer je scena vseeno, čeprav je razvita, je še vedno tako mala, da nekateri igrajo v več projektih različnih. To mora potem imeti glasbenik prav posebno kvaliteto, da lahko nekje igra tako, nekje pa malo drugače. Pa sve stvar, uvijek se svodi na individualno, kao što u smislu ovog prethodnog pitanja, dakle, ukoliko je neki svaka muzika, svaki izraz umjetnosti je različit od drugog, onoliko koliko je autor koji tu umjetnost kreira različit od drugog. Dakle, to je isto kao identiteti ljudi. Jel? Ukoliko je neko autentičnija osoba, on je različitiji od drugih. I zapravo ljepota džeza kao jedne velike teritorije umjetničke slobode i kao globalne umjetničke forme jeste zapravo što omogućava najveće razlike da koegzistiraju na sceni. Tako da je danas jako teško, kao i što je bilo prije 50-70 godina, naći bend koji je nacionalno, mislim, možda kažem da postoji velik broj bendova koji su internacionalni u smislu da imate
Amerikance koji imaju recimo nekog Evropljanina u bendu, što nije puno veoma često, ali recimo ne postoje rasni problemi te vrste, već određeni godina što je muzika naprednija, sve su manji rasni problemi, sve su manji nacionalni problemi. Međutim, kada gledate evropsku scenu, vidjet ćete da je velik broj internacionalnih sastava, dakle da ljudi traže najbolje partnere bez obzira da li su dva Francuza i dva Njemca u kombinaciji ili jedan Slovenac. Evo pogledamo slovenske internacionalce u Evropi i u Americi, pogotovo prije pandemije, jer je pandemija ostavila neke ekonomske, kako bi rekao, tragove na slobodni umjetnik u Americi. Vidjeli smo da oni svi zapravo imaju internacionalne bendove i Slovenci i slovenski muzičari imaju veoma često internacionalne bendove koji uključuju i Amerikance, dakle i Evropljane, dakle prekookeanski bend. I to je ta karakteristika i to je zapravo najbolja manifestacija te slobode umjetničke, dakle teritorije za umjetničku slobodu koju jazz omogućava, koja postoji od samog početka. Mislim, kao i svakoj vrsti susreta različitih kultura, tradicija i ukoliko te razlike opstanu, stvori se jedan vrlo kreativan i dinamičan ambijent. Ukoliko te razlike ne opstanu, počne da se poništavaju, dešava se konflikt u društvu i imamo destrukciju, a ne konstruktivne periode u istoriji nekog društva. Ja, to treba že dodati, da je sam proces izobraževanja je že tako nastavljen, da so dejansko vse jazzovske šole so mednarodne in dostopne bilo komu, ki pride, tako da Slovenci so zdaj glavno na Nizozemskem, prej so bili v Avstriji in tako naprej, to še vedno. Skratka, hodijo na različne šole po Evropi in tam se seveda že srečujejo s svojimi vrstniki iz vse Evrope in tako tudi nastaja ta mednarodno sodelovanje, se pravi, že sam proces izobraževanja to spodbuja. No, super, upam, da se niso te vezi prekinile zdaj med korono, ko smo bili zaprti v domačih državah, ampak pustimo te slabe stvari za zdaj ob strani. Za konec mogoče, če povabite še, kaj bomo lahko danes v četrtek videli tukaj pred in pa mogoče v Cankarjevem domu? Torej, Avišaj Cohen, danes je ta velik dan z 2 koncertoma v Galusovi dvorani in potem zvečer finale v klubu Simulacrum. Popoldan pa že začnemo s koncertom Denisa Beganoviča, ki se nadaljuje slovensko-hrvaško skupino Trokut in zaključi v parku s atrakcijo, največjo slovensko atrakcijo, verjetno zadnjih let na jazzovskem področju, to je skupina PJs, ki smo jo poznali do zdaj kot skupino Pyjamis, so spremenili ime in nocoj bodo premierno predstavljeni nov album. Kdaj se začne? Začne se že v 5. popoldan, oziroma že v 5. popoldan z Denisom Beganovičem. Super, da tukaj senca zelo hitro pade pred Cankarjevim domom, ker bo verjetno še zelo vroče. Najbolj vroče bo glasbenikom na odru, ker je glavni odr osvetljen s soncem vse tja do 7 ure zvečer. No, potem obiskovalci bodo na boljšem. Edin, Bogdan, najlepša hvala za tale pogovor. Vi, dragi gledalci, pa seveda toplo vabljeni, da se pridružite in obiščete 62. Jazz Festival Ljubljana. Kot ste slišali, ponudba bo pestra in raznolika, zagotovo se najde tudi jazz za vas.